Il-kap tat-taqsima fid-Direttorat tal-Enerġija tal-Kummissjoni Ewropea, Katarina Sikov-Magni, iddikjarat li Malta kellha l-aqwa applikazzjoni minn fost 25 proposta Ewropea għal finanzjament ta' proġetti marbuta mas-settur tal-enerġija. L-applikazzjoni ta' Malta għal finanzjament ta' studji dwar il-pipeline tal-gass bejn Malta u Sqallija kisbet fost l-ogħla punteġġi, tant li l-proġett ta' Malta kiseb aktar minn 3 miljun euro nofs l-ispiża neċessarja għal dawn l-istudji. Filmat imxandar f'konferenza tal-aħbarijiet li matula ingħataw dettalji dwar il-proġett, Sikov-Magni għarfet il-professjonalità fil-proposta Maltija. It was very well prepared. It scored very, very well against all the evaluation criteria, and it was one of the best proposals that were evaluated and submitted and therefore proposed for funding. Id-Direttur Ġenerali tal-istess direttorat, Dominique Ristori, qal li fl-aħħar snin pajjiżna kellu r-rieda li jagħmel bidla importanti f'dan il-qasam. Qal li b'dan il-pipeline se jgawdu n-nies u n-negozji Maltin għaliex se jżid il-kompetittività, inaqqas l-iżolament enerġetiku ta' Malta u jiżgura l-provvista tal-elettriku. But we made a lot of progress in the recent past, due to the excellent cooperation on all energy issues between the European Commission and Maltese authorities and operators. Il-Ministru tal-Enerġija Joe Mizzi qal li 3.7 miljun euro li se tingħata Malta ikopru nofs l-ispejjeż tal-istudji li mistennija jitlestew sa 3 snin oħra. Il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija għall-Enerġija u l-Ilma Daniela Zoppardi qal li l-istudji se jitrattaw bosta aspetti fosthom dawk ambjentali u finanzjarji. Studji li saru sissa konfermaw ir-rotta kurutur ta' madwar kilometru. Daw l-istadji sissa ħajċeknu l-kurutur għal ftit metri nkunu nafu preċiżament minn fejn ħajgħaddi. L-istudji huma maħsuba li tlestew fis-sena 2020 biex wara joħorġu tenders biex jibda jitqiegħed il-pipeline tal-gass li mistenni jiswa madwar 322 miljun euro.